အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့နိုးခရတာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဝါလော့ဒရဂွန်မီဟောစီယာဓာတ်သွားကူးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ကတော့ကျွန်တော်အနောက်ဟာတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ဂျူလီလို့ကြာပါတော့ကျွန်တော်မှအဖွဲတာတရားမှမရှိပါဘူးဟောမှာတူလာဘရိုမှာဒရဂွန်မီဟောသူ့ရဲ့ဓာတ်ဟိုးချက်ထဲမှာတဲ့တချို့ကျွန်တော်ဘလူးစီယာမိခဲ့တယ်ဆိုတော့မှဘက်ကီစီယာကျွန်တော်တွားမိအခုဘက်ကီပေးရပါတယ်မလို့ဘက်ကီပေးပြလားအဲ့ဒီဒရဂွန်မီဟောမှာဒါနဲ့ချောင်းကြည့်ရဓာတ်ပရိတ်နဲ့ချောင်းသူကန်ထားတဲ့ချောင်းရပြင်သူချက်တဲ့ထည့်ထားတဲ့ချောင်းရကျွန်တော်ခုခိုးမှာဗျာသူချက်တဲ့ထည့်ထားတဲ့ချောင်းခိုးမှာဘာလို့ကျွန်တော်မှာစွမ်းအားနှစ်ခုရှိနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့စွမ်းအားတစ်ခုရှိမှန်းလဲကျွန်တော်မသိပါဘူးเนาะကျွန်တော်ယာမီနိုမီရဲ့ဂူရာနိုမီရဲ့ကျွန်တော်စားလိုက်တာတချို့တွေဆိုအတီးနှလုံးစားရင်ပောက်ကွယ်သွားရောဗျာကျွန်တော်ကကြတော့ခဏကိုမပောက်ကွယ်သွားဘူးကထူးဆန်းတယ်ဟိုမှာဒရဂွန်မီဟောတွေ့တာဘယ်လိုခွင့်ကောင်းမလဲဒီကောင်တောင်းအခုမိုင်းဖရက်ထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်ကတော့ရေကူးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရေကူးပြီးတော့တွားခိုးမှဖြစ်ပါလေဒါတော့ယာမီနိုမီဆွမ်းပါကျွန်တော်ပြပါမယ်ဘယ်လိုတော့ဟိုအမောင်လူသားပေါ့နော်အမောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပါငါအမောင်လုပ်လိုက်ပါအဲ့မှာတော့ဟောလာပါပြောတာနဲ့အမောင်လုပ်လိုက်တာပြီးရင်ဒါကူရာနိုမီကြတော့ဒီမှာကူရာနိုမီငါတို့တော့တုံးထွက်နေတယ်ဗျာကူရာနိုမီပြမယ်ဘယ်လိုတော့ပေါက်လမ်းနေရောငလင်းတွေပါလှုပ်သွားတယ်အခုကတော့အဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးကျွန်တော်တင်မောဖို့ဘလို့ပြန်တက်မယ်ပဲကျွန်တော်တွေးနေတာဟာလည်းကျွန်တော်လှေကားလုပ်လိုက်အောင်လှေကားလုပ်ပြီးပါပြီကျွန်တော်ဒရဂွန်မီဟောတွေ့သွားကျွန်တော်ပုံးနေမှရမယ်ဒရဂွန်မီဟောတွေ့ပါနားချောင်းကြည့်အောင်အေးကြည့်လို့ရတယ်တဲ့ယေကျွန်တော်အမြင့်ခုံလို့ရတယ်ဗျာကြိုက်ပါကြည်ထဲမှာကျွန်တော်ခဏပဲနေရဟဲဒရဂွန်မီဟောရင်ငုတ်ငလှေအောက်တဲ့အတာလေးဝင်လိုက်ကွာဒရဂွန်မီကတော့မက်ဆီလင်တဲ့ကောင်ကွာတော်သေးလို့မကြိတ်မိသွားတာဟိုစောက်ကြည့်ဒီစောက်ကြည့်အဲ့ကောင်ကြည့်တတ်တယ်အခုလေအဝဆူလာတယ်မယ်ဓာတ်ပရိတ်ရပါရောနေဓာတ်ပရိတ်သူတို့နေကြားပါမယ်ရောနေနောက်ဆုံးတော့ဓာတ်ပရိတ်ရပါပြီနောက်ဆုံးကဓာတ်ပရိတ်ရပါပြီဟာသူတိဝိုင်းသူငါ့ကိုတတ်မှာပဲဟာလို့ငါဒီကျွန်းထဲမှာခဏပုံရတော့မယ်ဒီညတော့ငါဒီမှာပဲခဏပုံခုနေမှရမယ်ကွာဒီကြားထဲမှာသူ့ဓာတ်ပြွားဒီငါ့ကိုလာတိုက်ခိုင်းနေမယ်ငါလာတက်ခိုင်းနေပဲသူကsorry ပဲကျွန်တော်အဲ့ဘူး sorry ခလုံးမနေမိလားဟာကွာအဲ့ရနိုးပြီကွာငါအပြင်ကိုငါရဲ့ပောက်ကွာဆွမ်းအင်တွေနဲ့တွားမယ်ရေထဲပြုတ်ကြပါပါလေကျေးဇူးပါဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းရေအကြိုင်းငုတ်လို့မရဘူးတာမန်လူတွေကရေအကြိုင်းငုတ်ရင်တော့ဒါမဲ့ရေကျွန်တော်တို့ကတော့မူးပြီးရေထဲမြုပ်ကြပါအဲ့ကြောင့်မော်လီဘူးစီပေါင်းနေရော့သွားရင်မူးပြီးရေထဲမြုပ်ကြပါတခြားတဲ့ပုံမှန်လူတွေကတော့ဒီတိုင်းဒါမဲ့ထိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမူးပြီးရေထဲမြုပ်ကြပါတော့တစ်ခါပြုတ်ကြဘူးလေကျွန်တော်ဖွဲ့တာ2ယောက်ရှိတယ်ဗျဒဲရီဖြိုရတယ် okay ခရတာရပြီးတော့ဗီဒီယိုခရတာကျွန်တော်အဖွဲတာလေခုကတော့အကောင့်နဲ့အပြင်သွားတယ်စပ်ပါလိုက်လာပြီဓာတ်ပရိတ်နဲ့ရိုက်အကောင်ဆုပ်တယ်ဘာကောင်လုံးရအောင်လူလိုမနာတယ်ဟုတ်လားဒီမှာတေသွားရေကောင်ကွာစိတ်သွားတာပဲငါသွေးတောင်ရိုးသွားတယ်ချီအကောင်တောင်ပေါ်တွေများတွေတက်ရအောင်တောင်ပေါ်တွေများတွေမင်းတို့အမျိုးတွေငါ့ကိုလာတက်ပါလားဓာတ်ပရိတ်
呀，我完蛋你家逼，没耶，那搞你老妈，啊，十八呗，他完蛋你家逼，他逼你家逼，他逼你家逼，脾气你的，他嘛来蛋你家逼呀。要么教育啊，碰啊天的都没有变差都没了，嘛可老高高那都没有，碰天的都，呀，气的嘛呗，没啊嘞，就安尼的，处理了家，这个的没包过变得嘛呀，包满说搞你大理难吧嘞，我真的嘛哇，真的。mà suy ban đi cho khu gì tung khu gì à khu là suy ban đi cho nó mà xí đẹp vậy nó chán cho nó sao đây mình mua tây hoàng mà qua mua là khu đi mà tây đi phong hoa là cháu này là chi để mà vậy à dạ vô còn lười biếng cha mình ngà phong trên đi đâu mình nó ngà này trên này nó dạ đấy nó dễ cháu ta là ngà tí đấy quá ấy dễ cháu ta là còn gì đấy bây giờ lâu là ngà tí bị bỏ luôn còn chưa còn dọn tôi còn được chấp về là nó được còn mình gì đấy xin này này bỏ gì đấy xin này mình ngào này bộ xe nè bỏ cho ra lại bỏ phiền này mày su tao bù bao nhà mày xin này nó su tao bù bao nhà mày cô mà ngà S blue vào đi đã S blue Quên lại nữa mình nhà đây còn mình anh này là chuyện đã bà cấp bài nắm được ít cấp bài mà chả quá sâu rồi mình đã cấp bài mà là mình cấp bài mà là sâu rồi cấp bài này chả béo là chả quá cấp bài này sâu rồi mình này sâu rồi là cấp bài số đó còn là cấp bài này bù chán à mình biết cấp bài nào vậy cấp bài số là mình là nó làm mà cần ngã na cấp bụng mình sinh ra này ya cấp bài nào này quá đấy ai chơi nó còn về mà chơi mà đi với dòng đi ra đấy còn nào chơi nào với lại bà bí chơi nào đấy bên này mình cấp bài cho bà bí chơi nào phải ra lâu mà rồi chơi nào có mà hai cái bà cho nó phải là gì lấy cái gì vậy hai cái bà mà hai cái nhà đó sorry mà hai cái lâu này màu này thì bị nếp vậy bà nó bả ra rồi cho nó phải là màu cho nó bả bị già rồi giống mà ta để mày lá mà tụi lá bien đi bao đây trồng chảo à mình nuôi chảo à mình nuôi ngắt ta này mình nuôi cặp bài nó ta bị ngoài mà phải ra đi là ta đã sao bà mà chịu là mình nuôi bao lôi đi về quá mình xé ai về quá ngắt ta mà tụi cùng đi họ ta bố mình nuôi ta bố mà họ bố lý cô con ta lúc bây giờ này ngắt tụi cùng đi họ ta bố mì gì đấy bố luôn bà lúc mình ngã mà mì gì đấy bảo được bố gì vậy đó không phải chào mình về luôn ngã mà mì tu vi mình chả tôi bên này nhà các bạn nhiều để chi bảo bây mà tên này mì họ là ta đã bà nên là sao ta để qua mì họ xe cha bà tông qua đây là ngã luôn thôi mì họ bao đi chơi này rồi nếu mì họ mà chẳng thì chạy ra cả này đấy mì họ tập sắp bạ mà sao vậy rồi mì họ cháu vào vậy cho nó bí à thì nè bài này rồi ta bảo về cho nó mì họ ta rồi cho nó tụi tống này nó khổng về xí đó bà đấy mì họ là tháo đó khốn này bà đấy dám em mì họ cho nó tập lâu này bà đấy mì họ cho nó tập lâu này bà đấy không phải mì họ bà ya tôi khai nó nhau đi tôi khai nó nhau đi qua con lông bề phồng để qua chồng cho nó bông chồng đây con lông bề pan mấy mày sao vậy